Saha tinio narabai ke kurunglaya tini koma sasuba village committee ni toye chung kausalani ma ainis ni mungke khotro joiria ang police department chakri khiye poila TPS officer akab join khiye 1985 ang join kha akang retired khema ke 2020 yo IPS में आका ini angke IGP rengo so ye retirement lah apa no ini sistemu ake tahu kang emnele kurang apa ke tosnya arpam no to yang muha pore tomato abo ya goknang sanai Inge brom na khak chang ha nung somoi de moni poi Inge tinio chung nung ai thak kau thak ni sam chumole chini dolma nim singo chini bro nim singo hinde bangma bro village committee bo abudi mara no to yese sisuk ya inge boro ni function raw ketre nangmo topic ko no to ye nung bai ko ma salit ma sumai ma mon bai bar khak cha nung ke ha sini ya ro to yo chung khamon de ning thio ba maro nung se pe te maro ko tong he khamon bai ning thing so pai nung chung somoi de mon khak cha ha inge to nung bro na poi la nung ko sung chumole TTI di sini village council hiyo mulai kemapi aporoni abono se sasa hari kati. Kaksa ha ke angje Simon Jarawal je suite ama Jarawal je boy je suite ama aino je suite ke ama abono sasa ne ke abo samas kama sisa uklawa sisa abono background ang sisa sanai sasa sathane ang naidi Tripura Tribal Area Autonomous District Council TTI DC Chin ro Tripura wa poila wala bo ro chin thele district council mai ama he constitution of India wa Indian constitution kroi abong pandawa se ro struggle ma ke ha choba ma ke ha ke bosi ke choba ke se ya go ke boro chini culture chini custom chini kaimong chumong lekha abode chini ha abode chudraw rite ama pandawo abake chuba ongsa phaimo abarok bangma joahiro college pore to nai university pore to nai school pore to nai bro abode ke safar khemode tre bro phano ake hogra ro pho chrai ro pa joto bro chrai abode ke chung ake buge ha bomai ama pandawo ke tahu satu iklan lebo edisi 6 schedule banyak khosnis kang 7 schedule lo Tripura Bidhan Sabha wo assembly wo bo 7 schedule ni moteo apo ke ha bill te bi 1979 no abo March 23rd March 1979 no ke bill pass ha 1979 no Tripura assembly pass ha bo aino ha ake abo ni moteo poila election omo abo election mo khebo 15 January 1982 abo 7 schedule ni noromye ake abo je paine rokebro smai ta 18 January 1982 boke 7 schedule lo ADC je omoni part yagu ke Constitution of India 49th abo amendment kheye Bharat ni संविधान abo amendment kheye 6 schedule ni bono abo ain pass ke habo Abo ke 23rd August 1984 6 schedule omo ke abo 6 schedule ni denke no June 23rd June 1985 bo bud oha ake poila bas mai tanga ha je paine ro 19 July 1985 abaro ke bo 28 seat kau ake ke ne ke bo nominated daloya 30 seat kholpe chikaw abo edisini boke district council ni je member ke aban insias se ke taw je gram ba panaw ke bo village committee here ke bo ADC area autonomous district council area ke Tripura Panchayat Act abo ongya okay ADC ni phatara ke bo Panchayat Act wo chole phio akero ke bo chini boro je ain tumo the Tripura Tribal Areas Autonomous District
Establishment of Village Committee Act 1994 as amended up to 2006 bo by se village committee ADC area okay to ambi non ADC okay bo panchayat ni 3 tier panchayat maro gram panchayat panchayat samiti ake jila porishad ake town okay bo aro municipal council nagar panchayat rato ake agartala ke bo agartala municipal corporation kachini je ADC area je tongma abo ke bo village committee na chole 587 ta jaro je omoke 587 ka village committee last जब village committee ni election ke तब के बसी चीज कहाँ से 24 February 2016 के तीन बेले बसी ची से का तो हाँ बसी बापा ये इलेक्शन मा आपको कोरोना राउंड ये ओया ही के त्रिया गोत्रेन ले नराव जो तसी पे मुंबई तो ओया का आपको बनिंग सिया ओम फतों आके आपको तीनिया चुं कमा साले नहीं चुं मोले अब विलेज कमिटी ने बोरो बा बोजे विलेज कमिटी ब्राउ सामु बाप माफी अब मेंबर ओले ब्राउ जे ओजे चुं नुफियो जे आंले अब आके विलेज कमिटी के जे चुं नुमो के जे मेंबर ओ जे बाचा मा अब कमिटी ने कंपोजिशन के बांग थमो के मेंबर क्रोची सामयो 11 आके जang tola था के मिनिमम के 7 मेंबर क्रोच निंचिया क्रोची सा अब दे मन कंपोजिशन के क्या विलेज कमिटी ने आरो ब्रेरो नि रिजर्वेशन तुम फियो ब्रेरो के 1/3 ओने बाउ थांबाये बा हाले ब्रे माउने ठीक अब दे आरो के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो तोसियो अब चेयरमैन ऑफ अब के बाय रोटेशन से हो अब तलावा है ब्रेवा के बसिबा वो तलामयो के तेरे नेक्स्ट बसिबा के ब्रेव ने ठीक अब दे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट ने फो ब्रा पॉपुलेशन देयो पॉपुलेशन रेशियो नाये अब फो रोटेशन हो अब एसटी वे हाउ के तेरे के एससी अब दे के ओमो तो फियो के ना के मेंबर हो आके चामो के जे मेंबर जो ओने रो के ब्राउ से अब जे प्लाई जो ओने इलेक्शन पाए ब्राउ जो हम का क्रोस निमा फोन तो क्रोस को फोन तो क्रोस हिसाब फोन तो ब्राउ से अब रो चेयरमैन वाइस चेयरमैन पर ब्राउ से सोंग आरो ब्राउ जे प्लाई ओने रो ब्राउ सोंग के आपो से ब्राउ चोंले खाले जे जों ब्रेखिए जिनि बो विलेज कमिटी ने सियो जों ब्रेखिए जों डेभलप के मा मस्त ब्राउ थियो सामुता मा तो ब्राउ सामुता मा तो आरिन फा अब जे सामुता मा बो जे आइनो से मन मतेयो बो एक रो से अब मांके पा ओसे एग्जीक्यूटिव कमिटी रो एडिशन जे एग्जीक्यूटिव कमिटी के मांके तो स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मदे अब मंत्री सभा ने अब तो मदे एडिसियो के एग्जीक्यूटिव कमिटी है अब न सीएम ईएम ब्रो आचुलाय जे चोंलाय म अब के एग्जीक्यूटिव कमिटी आके विलेज कमिटी ऑफ जे ब्रो ने चोमु मासे बरो चों सामुवा चों माफनो जो इम्प्लीमेंट अब से माखियो आके एग्जीक्यूटिव कमिटी रो आरो फ जेबो एक दो जे सेमा मस्त कामा के सेमा तो जे ब्रो ने सेक्शन 20 ने बो टीटीएडी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज कमिटी एक्ट 1994 ने सेक्शन 20 धारा बांग्ला में के धारा 20 बरो सेमा तो जे कामा के सेमा तो एग्जीक्यूटिव कमिटी रावनि ब्राउनि कंट्रोल आके ब्राउनि गाइडेंस ब्राउनि तैथेमा बाय आके ब्राउनि मिसिया या फावा तोइने विलेज कमिटी राव ब्राउ जे डेवलपमेंट जे स्कीम तो म सामु काहाम जे ब्राउ सामु तामै म अब ब्राउ देगायरि हामे के अब तामै नै आके ब्राउनि जुरिसडिक्शन ब्राउनि एरिया निमसिया के अब निमसिया तो जे रो सेमत तो अब ब्राउनि सेमनि फाथार फसे अब एग्जीक्यूटिव कमिटी रो चोंगे खेहामे के विलेज कमिटी रो आइन पास खेये ब्राउ रेजुलेशन पास खेये ब्राउ रिकमेंडेशन खेहामे के
executive committee ra abono bro consider po khemayo abo phose ro ek do se amato ami mast bo je village committee le bari fine sa powerful tini gram nim je body ke haja to ma abam se mast fine body abam se akhes to ke ha ke ta bo te khan sa te pa ansisa ada sa thang ro nim se bo nim se ang pa le ro pore pa ya muhammad je to parani lamaro no mili market ama bono maintain ke ama bo ADC village committee ni function tuino ama roni khwa raw ake pukhi raw abaro no kahama ke tuinung thai aro risu thai tuku thai aba ke ama bo village committee roni aketre sepio je biaram hamyamaro ake maitha ham ong to ham ke epidemic antri rok maro hi maro ake diarrhea ro thapuro kya be kaslo ilaima biaram abadi maro no maya kha ma pandawa skang abadan nchi sauye jai ke samo ate jagala ke ong to hapo unke jai ke abor be khetre doctor onati bi nthi ro be jotono kha ma be ke sna ma be ke tik nala le ma abapon village committee ne samung ke tre sepio je chung kitchen garden ro moi thai kai amaro ne abadi maro no boi ro kamai ke beinthi te paya yu masa sa nuk thai kai thai to hamin ka abadi kai ma po bo se mas to abadi ke encourage kha ma ya ke nsa achini bro bangpi to ha population census thi abadi cattle census abapos to msu mal matale msuro puiro abadi maro nsa bang to no boi ni abani census ke abani record pose village committee ro bro ni tang thai ma bro ni tang mar se bro ni function bro khama nsa kheme ya bro ni tang thai ma ke tre to landless and unemployed person census je han no kru to nero bro ni pho aro tong so ena nai record ro ake samung mai account to ni ma abo de ma bro ro ni bro pho no ma to nai ke tre se ma to phyo je ta building new building and houses maintenance and construction of new building and houses no rok ta ma yu aka ro ke construction and maintenance of rest house in the village parabo rest house le ke ha nau je leng hoi thema abong ke se phathani tre samu tane officer ro samu nai paner phobra pho aro tong thai hok thu tha ma hankar pho thume mo ja tre phathani bhai pho abami jo to parabo rest house ke ha tang te ama abo ro se ma to tre muhamosto samu nang thamo kop ma khep ma establishment and maintenance of social and cultural club including reading and recreation room chini samajik akiche sanskritik je culture abono kaham ke tui sama pandawo chini aropose no naw abodima including reading and recreation room ke chu indoor game ro thomano carom board ro tre thomaro ake reading room ke tini pore thaima no to hamyung khe abong ke chini tla taipu samodima je samung maya khang to hamyung pho batre je pore to nem pho chu abodin ke no to hamyung ke se pore thai to joton thela ake umaya ke tinio bola apun iskan se bosi khols kan ni bom gapo khamo ke ta wala tre se chata tole technical ni jo on tham bo ye no a chu se chung pa khepe me amani ambe chung parawa achu e to no abodin ke chini parawa chini reading room ro ke chung snam lame haming ke abodin no ta me haming ke chu aro internet ro connect khiye village committee ro kheme haming ke chung pa desong khu pose mayo ke samung ta amar ho bro mang to ke chini parani abod joy ro phono abodi kheme mi ambe chini function en sia boro aino se suite ang ja ke kheme yo ye ke popularization of indigenous sports, folk dance and music, and celebration of national days and other festivals. Bo ke hamosto samuna mo bo phano. Chini sung che chung thungsa phai mo indigenous sports abaje chung thungmo ro. Ake chini samoro samung ro. Ake music chung je tamo sumo abodima ro. Ake chu national days mo kepma chini republic day ro independence day ro sadhyata divas prajatantra divas abodima salro
and other festival aro buisu phomayo ke chini hangrai sarpa lomayo ke hojagri ro phomayo abadima ke abadima je chini panda abadima je festival aro abo phase village committee ro ni abo broni samungse abo no jai kha mani আমি পারাবে যে ভিলেজ কমিটি আছে আবদ ফসে ফান রলায়ে আবদিমা ফচু সেলিব্রেট কেমে আবদকে চুমানে লেমিও ওকে Ge bro na trek ke haro chuno scam ge sakale mon ba khat changa ge ro trek ke ha tumpio bo elected member oi bima ha bc ni boss madang member role bo vice chairman hindi bro ni power role better utilize ke na et bro power role ma so tumpi ta wo chong MLA ro hindi em ro hindi bo role chong siu inke bc ai ke ba bo vice bo le ko member inke vice member ro chairman ro bro ni power abudir ro sisu yang to mon bo e sa abo bo sa bo ke boro ke has chung nuwo je se ma to je bo member ni je power abo ke has a member bini power ke ja member chi sawano member ni power ke ni chung ke chung je chung nu phiu para ro chung je thing thang pho bangma jaga wa mala ha ke member of the ke sung hamyong pho bo ke ma samurang ke angle tin le ro cruise ni kawo chung member arin pho angle minority ba ya angle dol bang yan dol torong yani angle moha khomota pho kre angle member hin pho angle moha samung chari me ya ke abudero ke sawo asole area যে ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার নে বিনে রাইট তো বিনে অধিকার তো কে বনফা আরো যে ভিলেজ কমিটি নে যে বনফা সংসারে আমসে আকে কেরো নে ক্লিয়ার সে মত 37 সেকশন 37 সে ও যে রাইট অফ ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার্স এভরি মেম্বার অফ এ ভিলেজ কমিটি মে কল দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল টু এনি নেগলেক্ট ইন দ্য এক্সিকিউশন অফ এনি ওয়ার্ক or duty assigned by or under this act to a village committee, to any waste of the village committee property or to the waste of any locality, and may suggest any improvement which may appear desirable. Rosrai shreke suite ama tomo bini right tomo bini je samar tomo ma awo. Je jago village committee ne aba sampoti rok maro tomoro no abron be kama ke drauri ti maro abron sasimeo aketre je any neglect in the execution of any work srai suite on je samung tang thi rawa abo dherama tominke nuso plungu yang tominke khacha ke kheyang to haminke bu abono samayo bu abo je member rom moha tre party ni hisai mane member ni right se abo member ni rukhe bro report the online class for to samay abaro se few tre every member of a village committee shall have the right to move resolution and to interpolate the chairman on the matters connected with the administration or the village committee subject to such rule as may be prescribed. Every member of a village committee shall have access during office hour to the records of the village committee for his inspection after giving the due notice to the village committee. Rokesrai se has a village committee or the notice riye bos kampun masana je ang akhe khemje artui salne artui tarik rawa ang akhe ang boro bos kanse advance mari nai notice mari nai je ang record nai ni chung ke kawaron de ta parawo pukri ponto lama ponto tre je nok tamoro tre school je bung sinchumo ka bung siang to ham ke bung record nai me nei thangye bung sa inspection khemene ang bo ye angle moha pa sia he member to habeng khe abole bini pha samung bung siang to hameng khe bung chari na tamo yang to ne ari men khe rola ainole soina te o je bung khemayo bini right to ne ge bro na check ha ro ni singo bo ni cross question de kono ti ha ke namo kono pia bo de ba mam sio chong unqualified le sia ari bi po ba ma no chong lai thanai bosi cham ro po aso ada ke kau krong ada ke samung tang krong bo ni sio member ke vice chairman onai le majak ma so qualification na phi kemte majak bro lang phi mai majak ma abro sa mane develop kemte ma majak bro mai long mai onai le kma nang phi abono
abale emnen member le roje se mote wale asu class pore ena asu chule ake le amale kule kroi are impa chung ta chung de hamin ke ta ni ju wale pa se tempu sade no asu ese chung pa wo internet be ke se pa krung lai thamai hom boye abodi ma krung ma bro ta wale bangma no ha arpa just man jasisa ang pura ang ake state ma kelama dok ba ta kule kroi are impa boro je last 2016 no 24 February 2016 election no ang numi je lami chimbrum kausi ang tre ben lang la ya chimbru ni lang pa la ha election kremi chimbru chairman 92 kau village committee kurubroi cruching noi ADCR ni village committee 587 nimsio Ruzabra Kurubroi Krusni Abas village committee nimsio Chimbru chairman ke 92 Kurubroi Kruching noi chairman onai tong ake vice chairman ke bo thik Kurubroi 80 block ke bo abo bolem na ADCR block yar po ke block ni sabak lamong ke 21 block kau abo 21 block wo chairman ke bo 92 vice chairman ke bo 80 ke abo nimsio boro kanak toste ake saka tola ke ya arpa exact figure actual figure tre bamana to arpa abo mate ke sisa ang lama to abom sia nai hamen ke da wasumo ambasa ar de block wo higher secondary pass kenai ke hatung ake madhyam ke bo ke ha ठीक abo de dolai ni jab Ganganagar dolai district ni Ganganagar BA third year pore nai khebo ke ha mungla sasia inti to mu ठीक abo de Dumbur Nagar khebo madhyamik pass ke ha Damsara wa higher secondary pass 12 pass nai ke ha Boka phawa graduate ke ha to madhyamik cross ko kau ake abo de natre jaga pho to himba bangya chu ake joton sleya khatu sa ko moke north district ni Jampui ar develop wa abo Jampui ar develop ke ha pa madhyamik pass khenai kroi aro village committee case ni kau village committee out of 7 village committee krum brile kau aro je bruni majority kau 28 jona kau member aro ke ha pa madhyamik pass kroi ke abo dim bawa chung chini join ro nimsio ang kaboni chung malap ma ke chung se na nai chung runge se tong hameng ke chini tempo samade 7 member 11 member ka tong ke jaga cross ni une ma cross isa ka ne ma cross ni phong to tho cross ni nimsio abo village committee area abo lekhak mai ro tong hameng ke pa cross ni pai me ya info khro brain jara le abo madhyamik line ma graduate onero post graduate onero ake bri ro pose 1/3 le ekdom compulsory se bau thambo ye ba hale bri ro se member maunai ke chunai di cross ku member on the jaga ro ke buchung khro ba phong di ake khro brain jara pho jaba lekhak mai hameng ke tini aro officer obaise chuni chung dil ma khnai samuma tomle chungla abo baise block wa ni je video nge achu tonai ake bini je officer otre ake je diu nge achu tonai bini officer ake chung samu tama village committee ni soiting khating scheme ro bangma je phaimo abra pho chungle samung se ake chung lekhak mai bro ro tongse hameng ke chine hamnai mameng ke education ba hameng ke chin knowledge pa bangnai abo ke chin power pho phanai more education more knowledge more power ang tre tha san chomo ke mai ke boje scheme ang sasin che no ro no mombo yang ma sama ke bo ke lekhak mai ro bai tre asu paso ya min po just experience to hogra ro si ro tong tho bro pho tong se en na pho chun da lo ye abde khema ke tinio je village committee je member onai khlai se bung MD se onai so ne ke bung MLA on thanai ke chung bro kaham no
yarung chia chu snam he te na ma hamin ke chi ba panda ka hamonai stain ba pahang ka hamonai desam ba panda phano ka hamonai abang he ama chumpio ada da ka sapio sa angle पंचायत ni chairman ba vice chairman member uha are fa pan chela power krui mla se sio ba da ka chao em se sijaw ale ma ko sia ke ong phi tomi ka tai bo chong kha pha asi bo si cho bc election sa phai phi chini bru jagawo development unya moni kanon ma no to ye ma shisho yan de kla na shisho ye tong phin de ta shisho ya tong phin mon klau boni to ye sisa sa mane chong development unya mon kau no te pho samo sisu yale chu himaya sile tongwar pho chung ta aman da je mun no chu ro en nai ma men ke ma ang sa nu mo to je ro scheme je phai ma ro ami sia rung ya hile ha man la ka kau boi no pa le si sin pa ya arin pa chu sile la ma yo ma men ke pa la wang tini khala ka kha ma la khale kure ta wa chu ke si to he ko ma samu to ma mgn rega bo Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Act ai nim sia kha ma sa ba mgn rega tawla bana kure khaw ye abani taw slai ha tawp ma taw ke विकसित भारत जी राम जी बोपो से पूरा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीवन मिशन ग्रामीण मुंग से क्लॉमा से बो ketre masa ke bo tong no sa ba ran ji de ma je ta rega ni je central je rega slai ho mo ko ye bo to chung tang khe se mai na ta to mai ya jang simon mo te tang khe se mai na ta to mai ya kya ke bo ye bo to tang khe se mai na ta to mai ya kya ke bo ye chung lo wo jin cha de phoi de ka khang de song de je party pung to mong bo ye chung jeni bro no chung ti reminder ada ke bo dosto reminder in ka chung member ba chairman ba akaden ma sungsai ma abro de crime de klai na buktui din ma klai phi tum klai chung abun to isa ne wala chu sisu ya pa mayo mamen ke ta o je jaga je sitia pa jaga la ba khmo je jaga je chariya ta mai ne rile bro lo kahama khana ta la tumayo ta bo samo ko विकसित भारत जी राम जी इसका को सार जहामा अबरे के 100 days ni bawa ta 150 days bare ha abar to chumpore ne hamen ke siyo bo je विकसित भारत जी राम जी bo aina ta opore ne hamen ke kama ke se ma to ro abo je इसका fu no mang bo slai a hi abo se ma to ja ska fa bare gan sume fa ma he ta o din samon mchro sanai je aina se mo le abo je samung ta ne ma je work full je to ne ma abo je worker ro bro ni kam ta ya cha ma pan hai kham se abo abo asu mendays are he aro se ma khe pi use ke atre machinery use kiu jo aro jcb ro bai khe lama ro bai mo pukhri ro khemo ro tre samuro pho kham bo abo ta विकसित भारत जी राम जी हिथिया र क्लियर के से म तो जे आपो जे उमो आखे तारा बोले ओ 2005 से बसिखल का था आपो हम ग्राम नि सिनेरियो रो अब पिक्चर फो स्लाइड से था बसिखल स्कन बंदा हम तब आइन ता टीवी आन से आखे तब सामु फ ता गबा मै नै आखे तब सामु ता म पेटन फ बेखे फे ता नै अब सेमे नाउ अब वेते सामु दे जों हम नां साउ जे स्काउन चाया हम आरिम फो जों सियान मन नांने जों जिनि एवारु या मेंखे आपके बस सियामा पांडाव जों सुदु जे मेंबर चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्रो चाया आखेया जिनि जों फाथार जे तोंनाय रो जे पारा जे तोंनाय ब्रो फ जों सिसे एनानै खाबो जों त्रे फाथा तोंनाय बेखे सिसे एनाय खाबो फ काउल क्लाइने अब जों बेखे सिला मायने अब जों अब सिला मा फ लामा दं RTI खेमायो जों राइट टू इनफॉरमेशन RTI नि थ्रो जों खेमायो जे चिं पाराव बा मास थांनाय नखा बरसाव लामा बा पांदाव का त्रे पुखरी बा पांदाव नो बा पांदाव त्रे सामुं जे अब मास रोबा एरिया फेला चिं बा विलेज कमिटी हिया
je jaga ri ama taw blog ni je the office ni samuri ama ke charo RTI file khemayo any citizen of India Asa sa bo RTI right to information ta ma gubang ma jaga bo bro simju tong chulo sunai bono tong bola kya ke document RTI ni meaning saga di chung comment sabo bono proper knowledge ko mo chung bono samaya ba nung kya ai ni bro cham oyo mon do yo RTI right to information bono ti sa bekele file ke nem te jama no misuse ka tang mo satisfied ong yang ke khemen mo de bo RTI ni to yasa inke process le brake abono sa bo RTI le mosto claim ase bo fees pose claim ase no rang kho chirie no ato pose file khemayo abo ake online pha mai thamo to RTI ni complaint khema aro fill up kheje no je jaga wa ri ama ko to blog wa ri nai video de ri ama ke aro no file khemayo je no sin chumo manoi ko to education department ni no sin chu anke district education officer no ri nai ke no ri mayo kabari hamen ke bine andaro yabo ta chu so ai nong ke bo abono saka forward ke nai arbo no intimation dit nai ami no file ke hamen ke no reply ma se mare na abo reply ri aman abo to RTI ego se ama to book to topic ke no simaya ta defense ro ni msi ne ko pa abo je ke secret the official secret x ro je to ne ma abo de ro ke no na supply ria arbo ta o samoden ma bo lama ro pukri ro no ro da ke tre bo hospital den maro ne bodema samorole bodema role aketre education school ro ne bangba ya khongpito mid day military amaro ne ongonawari center choli yang tomorrow ne chunukle tong pa sa arba chu kause safe layo arba chu samole chu tangya tong ke chu tangya bode ke bai khurila hamen ke abule department le serio ake treta jaga pa la wa ake ke abare ke chu lamayo mosto claim ase arti process le ake abo ma ke chu abo taipu sama member chairman obon dapat chundang pho nang khrumayo ake naidi ake ka song to sudu sasani village committee ya tre jaga n phose RTI file khemayo abon ba nun the citizen of India ang sa kokre khupo lamayo ake khupo kale khemayo abo je chung bopono sie nele namono back to 13 topic go tong sumai bang ma ong thari bo bon chi village committee ni function role kuma abro sa te mo samo hi bo chi sa tai pho abo je samokhe je abo nem trunga abo diram je mo ake tres scheme mai mo to ake chung nungo to phi ake je Swachh Bharat Mission Gramin ake tra ongonawadi center to no ake Panchayat Development Fund chung pdf mo Panchayat Development Fund boke blog ni ria mo na village committee ro ria o ake Chief Minister Model Village Scheme Chief Minister Sonirbhar Paribar Yojana ke abode maroto abo khui phi pho tre ma tung phi 15 Finance Commission grants ta o 16 na ake BUP Bidayak Elaka Unnoyon Prokolpo bochu MLA fan jing hilaimo abo scheme ni mungke Bidayak Elaka Unnoyon Prokolpo abo ke TRLM to Tripura Rural Livelihood Mission abo ke self help group rawne abo scheme to mo ke Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project aboro kese bang masih brone je samungta ama ake brona je ria mo ake abo ke junal office ni pano to bode maro ne scheme beta ka brone man function bawo abo no khipa time je puja samode executive committee ro edisini executive je committee bro chung la ye tre bode ke se chung tangna ye ke mak tawro se ma krema pho bang ma bro samungta mo to through village committee ke abon ba ye bro ke ba kheri mayo aka